Nong elam jong kaliang persya ke KHDC bat ditos Darwell Khan hin kesngi la jengmut ya ke executive committee banyi tunjuk bor ya ke hukum ke badang shen jong king bishar high court kami khliya ban ajing bet ya ke district court jong ke sarkar jela ban bishar ya ke mukaduma hapring ki ar jaj ki jaj ban rew lom habashim bentah ke jingi tai kelum ya ke mang tengkah ke sngi ke bakat do jong ke dorbar liur jong ke council iba khan ilong ba ke hukum jong king bishar kalong kum mau penkiang ya ke council namar ba ya ke mukaduma hapdeng ki ar jaj ban rew lom laju bishar da ke district court da ke district council court Ulapan kemaru baka sarkar jelang kapati kena bakan omdan kano kajingya tingko ha kajingya day bat kebor jong district council court haba penmi kijing pentip ban peniyar ya ke court ya ka the code of criminal procedure siajar kendai sepak nyufulai CRPC but the code of civil procedure siajar kendai sepak pra CCP syabaro ki court ha ke jelang ha ke jubab ke jong usumbut CM iba PNCM ila kular ba ke executive committee kan saya keren ba ke sarkar jelah lor kene kamat ila ongru ba ke isi kan saya kan jok tin bat ki start an balada kila an ban bo ya ke jingkerbat halor ke hukum jong ke ing bishar high court Kawasan Singwangi wa IPS Bishar state government berjalan menjaga yang ada jurisdiction dari power di district court jong sarkar Jadi kepada High Court ke order, High Court ke order, kalau kata order betul kalau di district court dari kita di court nasional, mau kita sering nasional, kilama ban bayar yang kiri dibalik hak tribal. KSU Central Executive Committee